گهدارین هیجا. ام نهاج پارێزنامەیە رێبەرێگەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان یا بناوێ مانیفەستۆیا جواکە دەموکراتیک بەشێکێ دووەشینن. ام تەودە گهداری بکن. اگر ام د شهرستانی امرواتیه ده پرزګریکا چمه سرکه یعنی دایک او شاغم و راس انالیز نکن ام روجمه ایروش نکارن راس بنا بکن. شاغ انجرو باروک چمه سرکه یعنی دایک دچن قرد ده هرکن ده هنشوان دنی و رد زوهاد بن و دم چقن. هر وها چاوکانی چمه سرکه شی خودی معنی که دیار کره. اگر ام دخوازم پیشکتنا جواکی جالیه دیروکی و جغرافی و به تمامی فهم بکن دوی ام گرکن ریبازه ده چاره سرکنا پرزگریکان ده بجربینن. دو پرزگریکن بلاوبونا چاند او زمانی آریان. نزیکاتین شهرستانی و چاندان ده دیروک دوکه بنگه دبینن کمن. ین هیجی خودی نرینن جهنه. ام هول ددن پرزگریکن لور چاره سر بکن لسر هیمه چاند و شهرستانی چاره سر ناکن. ام نچارن زمان و مکان شهرستانی و چانده ده پیشکتنا جواکه ده بقاسی دیارکری و کرهاتنا و بگرن دست و لسر راوسن. ناخواه دیروکا لبر دستیمه و جکومه که بویران زیده تر تم معنی او تنبه. جبر و تایبتمندیه زانستا دیروکه هین ناکه مروف جهین بونه دگره. هما بیجه دیروک جگدیش اولو دکه دین، خاندان، قرال، شهر، قوم و هجماره که راستین و که وان پیکته پیشکتنا جواکی هین ناکه جبو پیشی لهینبونا و بگره پشت پرده دکه. اف حودان ایدولوژیکن و ذهن و حافظای چه دستلاتدار و استثمارکاران را آماده دکن. شوازین و گوتن ین به وی آوائی آمورین پروپاگاندای ین جگلکی بری دماینه گل سر هیم ایدولوژیک در رواکرنا دستلاتدار و استثمارکاران ده تیرا خود دیار کرن. گریدای داخویانی امیا دربار سیستم آگاهی زانین و ریباز ده امهنه کدن با انالیز خود داکوین. رخنه کدن آده دربار کوما چند زمان آریان ده اوه که به صدما هیتلر جی افتگین بکار آنیه هیه که بهنا نجات پرستی جبه. جوان کسان را دخوازن و بشم تناوی پارتیا هیتلر ده گوتنا سوسیالیزم جی هبو. اگر وصابه مادوی ام ببیشن بهنا نجات پرستی جیته و بترکینن. جخوا فاشیزم پر با آوائه کی سرکتی گلک تگینن جهین زانستی و ایدولوژیک بکارانینه انگو ده هودان دموگوژیک ده تیرا خوا سرکتیه. جبر که وصایه هر حال نابه که ام دفج زانس و ایدولوژیه بردن. هیچ نای بیرامه که ام ملتگیریا لسر کوکا چاند و زمان آریان بکن. براواجی دوی از بسر بلندی و آنور ببیجم که یک جوان کسین که لدیجی ملتگیری شیروه معنادار کرنه ازم. اگر ام بخوازن هویتیا ایرو العراق فهم بکن دوی پیشی ام قبول بکن زانستا میا سوسیولوژی و دیروک افلاس کریه. پشتره مافهمه رخنه کرن و پیشنیارکنا سوسیولوژی و دیروکی نوشد به. جوخه جبو اف تراژدیا مروواتی جوالی رابه بچوک بجی ام جی کارکی کرهاتی بکن. ام مجاره که من ده پارزنامه خویا بناوه پارزنامه امروه آزاد در راوه کربو لور جاره کدن دوی بخطین سرکه بینم زمان. ام دبیشن کوما زمان او چاندا آریان چه دوار زمان ده چه جی داواکنا بنسازیا بکوک آرچاندی ده هیمکی گرینگ دانیه و او یک جی بشرطن دیروکی و جغرافی و گریداییه. سال نوبرا 10,000 و 4,000 بری زاینه دما دریج آب جیهبون و بسازیبون و چانده و وی زمانی افاده که. لنزی و دمه هر جرک و زگوانی جبو آجوتنا زویان بکارانینا نیر و حیوان تکلک تن دستار هنر و دیم سازی بویه. لیسته که دو درش آبر همین حیوان و نباتان زیده بونه شنیان ده خواه اثبات که. جکورین باش هاتنه و روتن و سقا کرن تنه بور، کیر، آش، تکلک، میماری هنرین دن و بر همین دینی ناین چکرن. ده دما کالکولوتیک ده جکورین معدن بر همین هینه باش و قنشتینه چکرنه. امیروشی لگلک میناکن وان بر همان راستین. جناوند ارتکولان یا برادوستیان آلکوین زاگروسان حتی ناوند ارتکولان ین نزی قوتا برچم و هری داویجی لورفای 11,000 سال بری نها میناکن کورین باش هاتنه و روتن شهکرین و نقراندن میماریا دینی و خانین مزن هاتنه چکرین و هر وها گلک آمورین جکورین معدنان هاتنه دیتن. خلک هرم ایرو جیوان آمورین چانده و کما گوتنین وان آموران ifade دکن بکارتینن
ev jî nasnameya devera kakil an jî dendek rohnî dike. Bi zimanê Ewropî de îro jî bi dihan peyvên têne bikaranîn meseleya çavkaniyê zelal dike. Mirov hin ji van gotinan dikare û ha rêz bike. Jeo, cîl, erd, jin, roj, bira, mir, mirin, sol, neo, nû, ga, gran, gram, meş, xuda, guda, guda û her wekî din. Ji koma gelên otantik, ango gelên xweciyên herî kevin yên herî têne naskirin Kurd, Fars, Afgan, Belûcî, hinê jî van gotinên kok ên me ji martin bikartînin û ev yek jî nîşan dide ku koma çand û ziman a arî ji çavkaniya Ewropa û Hindê nîne, ya me gotî bereva jî vê yekê ispat dikin. Ev çanda ku em behsa wê dikin û em dikarin kokên wê bibin 12,000 sal berê, kokê wê yên dîrokî di metnên nivîskiyê yên Sümeran de û di gelek navendên arkeolojiyê yên li herêmê de têne dîtin. Di dema vê çandê de Ewropa li serdema kevira kevin bû, Hindistan jî li dema pîgmeyan bû. Em bi hêsayî dikarin nîşan bidin ku çand û zimanê Aryen di vê dema dirêj ya dîroka mirovatiyê de bi tevahî argûmanên mirovatî îro dijî ji nevî zêdetir û ne kêmtir çêkir û bicih kir. Ji bilî hin navendên arkeolojiyê yên me weke mînak diyar kirin, hinê bi hezaran jî di binê erdê de radwestin. Her wiha komên gelan ên otantik ku îro jî hebûna xwe dewam dikin, ji xwe her yek ji wan navendeka arkeolojiyê ya zindiye. Em van gelan di dîrokê de weke nasname 6,000 sal berê hebûna wan dibînin. Ez di vê careke din bînim ziman ku navenda vê çanda kakil di her warî de bi mane neyê îfade kirin wê zanista dîrokê bibe xwediyeke masiyên mezin. B. Em ji sedî sed cihê çand û zimanê semîtîk weke rûbarokeke di herike ser çemê mezin nikarin piştguh bikin. Ji aliyê dîrokî ve vê çand û zimanî xwe di heman demê de cihê kir ji dewlemendiya wî guman naye kirin. Ji aliyê çanda şivanî û eşîretê ve belkî jî hin zêde dewlemend e. Belkî bi vî aliyê xwe ji koma çand û zimanê Aryen pêşketîtir be. Di metnên Sümeran de mirov şopan di vî warî de dibîne. Di van metnan de weke du bend şivan û cotkar ên di nav pevçûn û reqabetê de ne bi zimanekî destanwarî behsa wan tê kirin. Çi qas dişibe Iraqa îro? Di ziman û çanda wan de vegotina destanwarî serdest e. Ji ber xisletên yeknesak ên çolê mîna hevin pêkhatina Xwedayê ezmên el Allah li vê demê rast e. Heye ku weke nasnameya civaka eşîran a harî qulade ku cara pêşî xwe bi awayekî cihê nîşan da mîna ezmanan têgîna el Allah hat bilind kirin û gihişt pîrozbûnê. Durkheim têgîna Xwedê weke nasnameya civakî şîrove dike û mirov dikare vê şîroveyê ji bo mînaka el Allah jî weke delîlekî destekdar ê bihêz diyar bike. Werxuyaye di çanda semîtîk de sazî û têgînên Şeyx Seyîd pir zû bi gewde bûne. Li dema şaristaniyê de ev werdigerin saziyên pêxember û emîran. Tevî ku şaristaniya Fir'ewnên Misrê di qada semîtîk de cih dikire, mirov nabîne ku bi kêra çanda semîtîk hatîne. Berî zayînê bi 4,000 salan em tu nîşanên maddî têgîn û saziya nabînin ku çanda şivantiya rêlber çandeke welê mezin a bajarvaniyê vekiriye. Ji xwe belgeyên Misrê jî vê çandê ji xwe re gelekî xerîb dibînin. Zimanê her du çanda jî naşibin hevdû. Çanda semîtîk di qonaxa berê pêşî de berî zayînê li derdora 2500 salan bi nasnameyên Aqad, Babil, Asûr, Ken'an û İsraîlê dîroka nivîskî de cih digire. Nasnameya Ereb piştre berî zayînê li derdora salên 500 weke nav xuya dike. Sümeran navên weke Aramî, Aramît û Apîr û wan kirin. Pir şîroveyên xurt hene ku dibêjin Fenîke, Filistîn û heta İsraîl piştre di nava çand û zimanê semîtîk de helyane. Ji deryayê ve dest pê dikin û bi çanda Aryen re di nav hevdene. Belge hene ku piştras dikin wan di nava pêlên koçberiyê yên semîtîk de rengê xwe yên xwezayî yê destpêkê ji dest dane. Semîtîkan gelek caran pêl bi pêl êriş birine ser qada çand û zimanê Aryen an jî koçî devera wan kirine. Çavkaniyên Sümeran gelek tespîtên arkeolojîk û bermahiyên otantik ên hînê hene di vî warî de têra xwe belge û delîlan pêşkeş dikin. Vê êriş û mitingeriyê mirov dikare bi heta berî zayînê bi 5000 salan nemaze li gorî rêzê Aqad, Babil, Asûr, Aramî û Ereban li Mezopotamya jor şopê mitingeriya xwe hiştine.
عرب بی اسلامیت عرب بخور اسیمیلاسیونه که دجوار دبن دوره. اسلام بون و عربون دزک هفده دمشه. لدیجی و داگرکری، متینگری و اسیمیلاسیون زمان و چند آریان گلکی خورد بر خدایه. جار جاران به ایریشان برسر دایه داگر کریه و حتی جارنا قاری بویه ین همبر بکه متینگه و اسیمیله بکه. دوی واری ده جدیرو که مینا که مرو بده او تین زانین هنه. دامزجنرین پیشین شهرستانی سومران، پیشین شهرستانی مصری، هیکسوس و ایبرانی جوانن. پیشین دستپیک ین سومران وقتا چند کاکل آلین لمزوپوتامیا جور ده سردمات الخلف ده بری زاین 6 و 4 هزار سالی که دماوی هری پیشکتیه به کوشکرنا مزوپوتامیا جرین بخوره دبن و ور پیش دخن در دخن قوناغا هری جور. اف شیروه هری نزی راستی و قبولیه. باشته زانین که باندورا زمان آقاد بابل و آسورام پشتره لسر زمان و چند سومران بویه. دوی مرو سومران جو کومین کوشکری ودتر وکه بلابونا چند سردما تلخلق بناو بکه. اف یکی جبو شیروه کرنه که راستا دیرو که هینه زیدتر بکر بی. هیا که هن کومان جدوره چند آریان کوشکر بن. لی فاکتورا بنگهین آب باندور بلابونا چند هری بهیزه کوه دمه د سردما خویا هری بهیزده. جاران ته ایدا کرن که باندورا آسیا ناوین و قفقاسان بویه اف ایدای که توشه. جبر کد سردما دامزراندنا سومرانده بری زاین 5000 سال اف دورین بحث وان تکرین هینه د سردما کور آکوندنه و چند آریانی هینه نوناسفکن. جخوج عالی ناوروک و شوی و دوی آسی دنینن که باندور لچند سومر بکن. جبر که چند سومر جیاوان گلکی پیشکتی تره و جعالی ناوروک و شوی و جوان خورتره. هر واه زوانینه و اوقاس نه پیشکتینه نفشه چند و زمان آریم ببهرن. به گمان راستینه کمرو چند صافی بفکره جبر که کتنا وان آن ناف هفدو هر تم ممکنه. دبه که هن کمانش آسیا ناوین و قفقاسان که چیناو نفشن سومرا کربن چواک ایرو گل کز دچن دولتین یک بوین امریکای و اوروپای و دمیجی هن کمان خوالکوانا ببرکت گرتبن. جگلک دورین دنیای جگلک قادان کومن چنده ین جهواز و خزان ایرو بری خودن اوروپای او لور بچیدبن. چاوکو چنده ایرو یا اوروپای لهر دور دنیای بلاو دبه چند زمان آرینجی نماز دوار سازیبون و زیدبون شینیان ده به تایبتی پشتی دما تلخله بری زاین 6000 و 4000 درفت و امکان بلاوونه ده. کوشکرنا ناوا وانجی امدکارم بشه بینین کوچین خزانان ام بر بناوا اوروپای. ج. گرینگا کو مرو نوالا نیله وک دورک گرینگا چانده راست شروع وبکه. لوی نواله پیشکتنا چند جودکاری او گشتنا و یا شهرستانی فرعون مصر دکه کوج چند او زمان سمیتیک را غریب بمینه. جخو ور خویای کناورو کا چند سمیتیک دوی قابلیت دنینه. رنگ زمان مصر بتن جوازی خوش زمان سمیتیک نشانده. جبر کو دناوی ده فاکتورن سمیتیک نینن. هینه لباشور چاندن لسودان لاتوپیا و دورن دن ان افریقای دوی هزه دنینن کو سردما کبر آکوین در باس بکن. جلورا جالی تئوریک و ممکن خیانا که کو اوره لبر چاندا مصری وکن یا راستی و ساشی نای فکرین. دیسا جالی تئوریک و کس نا فکره کو کومنج قبیلین افریقا کوش کرنه لنوالا نیلی ریل بر پیشکتنه وکربن. جبر کو جبوه حوجداری وان با آمور و برهمن شورش جودکاری هنه. ام تشوب و نشانه نابینن که نباته که چاندنی یا لکوانا به برکت لنوالا نیلی خبرشین هاتبه. دوار حیوانان دجی ام جبیلی کرا مصری تتشتیدن نابینن. لگوری فرازیه این تئوریک چند آریان آلگلمپریا دنیای بلاو بیه مرو د فکرینه که ده همان دمه ده شاقه کیوه خو گهانده به دوره. دوی نیش بیر کرن که ریفا روشلات افریقای نزی نوالا نیلیه و چاوا که مروان جباشور بر به باکور و کوچ کریه جباکور جی بر به باشور و کوچ کرنا مروان ممکنه. چاندن به هست تمی بوان ریان کبن تاثیرین خو بلاو کرنه. شهرستانی مصری لسالن 4000 بری زاین راسته. چاوا کو بنگاوا لکوانا به برکت ریل بر چاندا سومر وکر هيا کو بر بسالن 5000 بری زاین با عالیه و دوری وجی بلاو بوبه. ناوروک شیوه دفتن چونو هاتن رید دن ویکی. جخوا لسر همان ریه لسر سالن 2000 بری زاین ده هیکسوس پشتر سالن 1700 بری زاین ده ایبرانیان لمصری کلونیان خو چیکرن و حتی اثر وبری بلند بون کو المیناکشی فکرامه پشتراست که هرچند هزا بلاوونه یا چند دوره آریان قلس ببجی
şuna deverin semitik avê çandê wê paşê jî devam bike. D. Piştî ku çanda Aryen li kevana bi bereket bi serket û saziyeke xurt çêkir, di belavbûna ber bi İran, Afganistan, Pakistan û Hindistana îro de gelekî bi tesîr bû. Em careke din dubare bikin ku ya ku çîvan deveran dike ji mirovan wê de tir çande, ango neyên fizîkî bandorên çandîne. Em tesîrên pêşiyên koçberiya çandê li zozanên İranê 7000 sal berî zayînê dibînin. Li Hindistanê jî li derdora 4000 sal berî zayînê dest pê kiriye bi tesîr bûye. Li zozanên Türkmenistanê jî ev tesîr li salên 5000 berî zayînê xuya dike. Mirov difikire ku çandên berê yên kevin kokên xwe Efrîkîne û di serdema kevir a kevin de hînê çikiya îmane. Bermahiyên çandî û rengên fizîkî yên hin koman bi taybetî li Hindistanê vê tezê xurt dikin. Delîlên pratîk û teorîk ên ku mîna li Misr û Sumerê hebûna pêşketina çandeke berhema pêşketina xwecihî piştrast dikin nînin. Herçend hin rexne vî şêwazê fikrê redüksiyonîst behs bînin jî, divê ez bi taybetî bi bîr bixim ku di dîrokê de şoreşên çandî gelekî kêm çêdibin û pir bi zehmetî pêk tên. Em li çanda Ewropa bifikirin. Mînaka wê li ti deverê nîne. Mirov fikreke bi heman rengî ji bo çanda li kevana bi bereket a li gorî dema wê pêşkêş bike, têra xwe fikreke afirînere. Ji komên li ber îmhakirinê û di nava tebiatên xwe yên hezar salan de asêmayî, mirov nikare şoreşa çandî hêvî bike û mirov nikare wê hêjayî wan bibîne. Ev yek ji aliyê fikr û bermahiyên çandê ve jî destekê nabîne û nayê qebûl kirin. Belavbûneke çandî ber bi roşhilat ve salên 3000 berî zayînê li Rojavayê İranê li herêma Elamê xuya dike. Navenda wê Sûs e. Zêdetir dişive mitingeheke Sümeran û fena xwe gihandibe şaristaniyeke bajêr. Ji sedî sed bandora Sümeran e. Hînê li roşhilat li Pakistana îro li kêleka çemê Pencavê damezîna bajarê Harappa û Mohenjo-daro li salên 2500 berî zayînê rastên. Eşkereye ev avahî li ser şopên Sümeran e. Nabe ku mirov bi teoriyên beravêtî van çandan weka avahiyên orijinal ên çandên din bihesbîne. Ji ber heman sedemên têne zanîn em wisa nafikirin. Tebeqeya çandiya jêra orijinal tê gotin hema bêje di astekê de ye dişibe pîgmeyan. Eger mirov ji wan şaristaniya bajêra orijinal çêke, mîna ku mirov kerê hest bifikire. Divê ez bi bîr bixim ku bi hezaron komên jiyana wan mîna hev û di heman astê de bi milyonan salan li herêmên coğrafîkên hînê pêşketî nekarîbûn heman şaristanî û şareşên çandiyên mezin pêk bînin. Ji bo fikra me were fêm kirin, bawer dikim ev yek têra xwe mirov hîn dike. Bêguman deverên em behsa wan dikin di van pêşketinan de bikêr hatine. Gelek sentêz çêbûne, belavbûn û xwecihîbûn di zik hev de bi riza û bi dile. Ji xwe ya belav dibe komên mitînger nînin, nirxên hilberandinê yên pêşlebirnê yên madî û manevî ne. Çandên belav dibin ên xwe îspatkirî timî weke mucizeyên pîrozên xwedayî hatine hesibandin. Gelekî giring e ku mirov çandên qîmeta jiyanê ya madî û manevî bilind dikin bi çandên mitînger, dagirker û asîmîlasyonên zordar re têkilî hev neke. Çandên belav bûne pir kêm wan bi êrişên hovane, mitîngerî û şêwazî asîmîlasyona bi darê zorê meşane. Piraniya wan ji ber ku bilindkirina asta jiyanê îspat kiribûn bi coş de hatin qebûl kirin û yên qebûl dikirin ew weke ya xwe didîtin. Helwestên teng ên milletgiriyê ji bo dîrokê kirin ku ji nava meseleya belavbûnê kes nikaribe derkeve. Gelekî giring e ku mirov ji aliyê sîstema rêbaz û zanîn û agahiyê ve bi helwestên milletgiriyê yên rastiyên herikîna dîrokî berevacî dike, pişperde dike, înkar dike û zêde mezin dike, nexape. Li ber hevgirtina çanda Çînê ya dayîk û çanda Aryen werxuyaya mijareke têra xwe balkêş e ku divê mirov lê bikole. Tê tespîtkirin û tê fikirîn ku Çîn jî di salên 4000 berî zayînê de ji neolotîkê derbasî çanda jor bîye. Wexta em bifikirin ku di heman dîrokê de çanda Aryen ji Ewropayê xwe gihandiye Hindistanê weke têzeke xurt em dikarin bibêjin çanda Aryen derbasî Çînê jî bûye. Çanda Çînê bi ihtimaleke mezin xwe bi çanda Aryen xwedî kiriye, lê nemaze ji ber xisletên wê yên coğrafî û dîrokî yên li derve girtî û xweseriya wê roleke sereke daye pêşketina binecih û xwemal. Ji sedî sed tesîr li Çînê kiriye.
لی خصلتین چاندی ین خوامالی لگوری خواه ری لبر شورشک نولوتیک وکرنه فنا چینا ایرویه. پیشکتنه که مزن آدیروکی و شرطن جغرافی و دموگرافی به هفره چاو ریل بر کمونیزم که لگوری خواه وکریه دیسا ریل بر کابیتالیزم که لگوری خواه وکریه. کمونیزم و کابیتالیزم حتی به کارکتر چینی را نبه یک کمونیزم و کابیتالیزم چینی چنابه. لدیجی درو بهیز لبرخودن. لی وقتا بسر نکوین پشتره پر بلز و بهیز چاندا دجبری خود قبول دکن. او یک جه خصلتین بنگهین انوان قومانه که دکوما چاندا دایک آج چینه ده وکه ژاپن، کره، ترک، مغول، ویتنام و یندن جه دگرن. دیسا جه خصلتین بنگهین انوان قومانه که پر بهیز دکارن لبرخو بدن لی ده همان دمه ده دیسا با آوائه که ندیتی دکارن چاندا دجبر تقلیق بکن و زود داوروینن هناوی خواه. او هر دو آلی ده همان آسته ده بوان رهیه. او خصلت ده چاندا وان قومان ده وکه خصلته که هفپار و وشارتیه. چاندا نئولوتیک و قوناغا شارستانیه یا پشتیوه ده سر چینه را درباسی اندامین کومندن بویه. اگر مروف چینیان دناوا کوما ویده وکه عربین دناوا کوما سمیتیک ده بفکره مروف کاره به هینه باشتر فهم بکه. فنا چاندا سمیتیک کوما چاندا چینی جی نکاری بو که چاندا آریان تایبتمندیا گردونی بونه نشان بده. دوی روشه ده اگر مرو آریانان لرزا یکمین سمیتیکان لرزا دویمین و پشتیوان چینه دینه باور دکم که امه چیتر کارمن داباشه هیم ببن. یا هینه گرینگ اوه که مرو تکیلیا دنابرا کوما چاندو زمان هند اوروپی و کوما چاندو زمان آریان در روحنی بکه. بلکی جی او یک جه پرزگره که مبنگهین انزانستا دیروکه یه. لسر وی تکیلیه گلک سپیکولاسیون تینه کرن. لی او یک جوان خلقانه لسر وی شیروه که هفپار چنابه. لسد سالا 19 ده وقت هفپاریا کومن زمان هند اوروپای هاتن فهم کرن دست بلیکولین مزن کرن. لسر چاپکانیا دایکا کومان درباره چاند و زمان پیشیان ده شیروه ناکوک هاتن کرن. لسر کوک و ریشن وان چاندان گلکتش هاتن گوتن. هنک جوان کوک گهاندن یونانان، هنان هند و حتی هنان گهاند باکور اوروپای. هنان جوان جی برن حتی المانیای. لی پشتی که جهبونا جپریماتن لریفا روشلات افریقا و شورشا جودکاری و نولوتیک لکوانا ببرکت اثبات بو فرازیم بحثان هات کرن به تواهی تکشون. هر دو دورین ناوبهری دو دیروکا مروواتی ده گلکی گرینگن که محودا و یکی بکرتی و خلاصه راوب کن. گفتگوهن لسر اوتانتیک بونا کومن چاند و زمان این لکوانا به برکت نها گرینگ تر بون. با آوای امشیروه دکن کومن آریان ین جپروتو کرد، فارس، افغان و بلوچیان دوی گفتگوی ده لرزن پیش جیه گرینگ دگرن. نماز رنگ زمان هوریان که پروتو کردن دیار بو عیدیتا چاند و زمان آریان اخواد سپیر گلن اوتانتیک زلال بو. تزا از بخوش راست بینم اوه که حریما کاکل آشورش نولوتیک تنه به چاند و زمانی شد به. حریما کوان جی سیستما تورو زاگروسان پکته وکه هلالا به برکت جیته بناف کرن. زلال بو که اف حریم جی ناوندا چاند و زمان آریانه. خباتین اتیمولوژیک، ارتکولانین آرکولوژیک انداوی و قیاسین دوار اتنولوژیک ده هر روژا درباز به وی تزهین زیرتر خوردکن. به وی آوائی پرسگریکا چافکانی و جدره یا جکوما زمان و چانده یا هند اوروپای را پیشنگی کریه بگرانی چاره سر بو. جبر که دم دریشه و جغرافیا پرفره زیده راستین کمرو نقشه بلاوون یا چاند و زمان آریان همه وقتی گوتن بده. لیب حسایی مرو دکار شیروه بکه که بلاوون کمینه یا بر به باشور و روشلات و بر به باکور و روژاوای اوروپای وجی پیکاتیه. بگشتیاتی قبول کرن اوه کل در دورا 5000 سال بری زاینه و پیلا بلاوون دست بکریه و بری یا زاینه ده سالن 4000 ده بر به روشلات اوروپای بری زاینه ده سالن 2000 ده جی به تواهی بر به روژاوای اوروپای بلاو ده و بجید به. ده سری ده گوردون چایلد دیروکناسین گرینگ دیروکا اوروپای دسپیرن وان سالان. جخوا بریا وان سالان سردما کورا کونه. هومو ساپین 30,000 سال بری نالبر اسپانیا و باشور فرانسای ایرو جنسکی سرور بو که جباکور افریقای بلاو بو.
ته تخمین کرن کو د انجام و بلابونه ده هیچ زده دما مزولوتیک سردما ناوینا کور هاتیه جین. ام دوی روشه دنینن که شورش جوتکاری و نولوتیک اوروپای لیب کولن. لی از باور دکم کشبر گرینگی خواه پرزگریکا چاکانی هاتی زلال کرن. لیسا استخمین دکم که بلافبونا لور نه لسر بنگه هکی فیزیکی و کولونی لی لسر بنگه چاندی پیکاتیه. دوی مجاره ده خواسری اوروپای اوه. سردما نولوتیک تیوی آلیه وی آفرینر همول بردست خوا تیکوز دیتیه و گرتیه. اوروپا خودیوی شانسی بو که 10,000 سال تف بجاره که یانجی ده دمکه ده کمروف دکاره کم به حسبینه کاری بو داوروینه هناوی خواه. دکاره بگوتن چاوا که اوروپای دنیا 400 ساله کریه قادا بلاوونه جبو چانده خواه او بخواجی بری شورش نوروتیک هینه پاشه جی جبو شهرستانی رومای و شورش روحمانه یا خریستیانتیه بوی قادا بلاوونه. هر سه شورشن مزن زیادتر لسر هیمه چاندیل اوروپای بلاوونه. بلاوون جبلی چند شرن امپراتوریا رومای به متینگری کولونیتی و اسیمیلاسیونا بدار زوره نبویه. چاندن جور و بلند وکه داینا خوده جدل هاتنه قبول کرن. پشتی که اوروپای به وی آوایی خواگیهان چاندا مرواتیه یا 10,000 سالان کتیه سر هف هینه پشتره هیمه شورشن مزنین اوروپای انگو رنسانس رفورماسیون و روحانیبونه شورشن پولیتیک اندستریال و زانستی هاتن دانین. اوروپای بقابلیت خوین تایبت اف شورشن مزن نکرنه. جمع مزن دیروکه و شاقینوی به هفره وکه شیپکه هرکینه و به وی آوی اوروپای قاریبویا هیمه خودینه. بگومان ده همان دمده سردما قشا خوودکشینه. به ویره به سایه آب با و هوای دارستان تازه هشین و عردن به برکت لأوروپای چیبون. اوروپای بسنتز آوان شرطان همویان قاریبویا گاو باویجه و شهرستانی مزن آمورا خوال روژامه ایروخستیه. وقتا جیه وی هات امیل سر دتای و هرگلین و چیروک راوسن و جنیز و چاوله بدیرن. گودارین هجا me godariya beşek ji parêzname Erêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan kir. Heta beşekedin herşad û bextewar bin.